Posto tratamento campo alor harus paciente sira. Baso se mor que fatin selo, tamai mor que stock out e centro refere. Responsável posto tratamento Campo Ngalor Margareta Moto informa assunto ne ba jornalista Timor Post quarta-feira loron ronulu resinghat bulan Janeiro tinen rihun rua ronulu resinghat iha Campo Ngalor dili. Tuir Margareta posto tratamento lebele husu ai moruk diretamente iha Instituto Nacional Farmácia Produto Medicamento tem que liu husi Centro Saúde Kumoro. Mai beda daune Centro Saúde Kumoro Rasik mos stock out hanesan prometazim, inclui serope balabarik sira. Mor larang tomo kutoto yang frente ai moruk ne. Ami konulaiha ami kan lawas direta husuba sames. Ami ne teng husuba iha Centro Saúde Kumoro. Tamaan mai Centro Saúde Kumoro, Centro Saúde Kumoro. Anta ami lai ami husuba ba. Mas agor dedak memang ida belai dedak ne prometazim, memang lai hadun. Bromicin, ai morsir bamear ne, bromicin memang lai hadun. Antecida by memorias idane mak memang am hus ba komoro musle fila fali ba ay morok be sarope bala barik kiksira antes un mes un ano net la bele fo tableta ita fo net tengi fahe win salai ante sarope ne nada lai hai lai ba komoro musle tamasira sempre update ay morok be ne stock out may ami para poin hira amne nelaia kami lebih haruketan paciente de bafote komoro de ser update kurseik ne miniam benen makane laia makane Nune bangira stock ai moru khotu Centro Saúde Kumoro update kedas hodi posto tratamento labele haruka paciente sira basimu ai moru ihaneba. Reportagem Celestinha Falo Televisão Timor Post.